西班牙伫这几天也开始出现受风，因为首都马德里也有南部的安达卢西亚高温是冲到40度以上，有真侪民众是热甲挡袂牢，早去喷水治身体。另外，伫美国却出现加利亚风甲大风雨，上无有3个人死亡。也那南美洲的智利也当咧做大水，上无有2人失踪，2个人死亡，6个人失踪。 当咱摕徛伫喷水池冲凉，也是敢若穿游泳衫倒伫草坡仔凉。西班牙即几天啊，拄着今年头一波小风，首都马德里日外温度达到40度，拜一拜二原来有36度，部分民众热甲挡袂牢，带囡仔出门耍水降温。Los niños tienen que venir aquí a refrescarse, porque no hay manera en casa. 南部的安达卢西亚更较热，日内出现摄氏45度的高温，建筑工人赶透早工作，下晡2点外就收工，啊若无惊迄热甲破病。Recibí hace 3 años tuve 4 insolación, me dio golpes de calor en el que pierdes conocimiento y a día de hoy tengo bastante precaución. Precaución que es que le tengo miedo. 西班牙去年经历有史以来上热一年，今年持续烧热。当地气象单位指出，气候变迁的影响，过去12年6月出现烧风的机会增加2倍，因烦恼未来高温的现象恐怕有增加未减少。若伫美国中西部甲南部是面临天灾，印第安纳州礼拜是出现强烈风，受过所在建筑车拢全部毁掉。 各地区至少1个死亡，1个受伤。阿肯色州是拄着风暴侵袭，有树啊倒去地歹面家，至少造成2个人死亡。看南美洲的智利，当地的中部甲南部礼拜因为落大雨，河川水位冲悬，造成严重的水灾，大水汹涌冲入去民家，民众形容敢若水地动，物件未复修就淹去啊。 No, no, lamentablemente con el dolor de mi alma, pero no se puede hacer nada. ¿Pudieron ingresar al menos? Porque está muy difícil también en el camino. Sí, ingresamos con el agua hasta acá, adentro, pero a ver si podíamos levantar algo, pero está todo flotando, todo. Cuando digo todo es todo. 这届做大水已经造成至少2个人死亡，6个失踪，400多人无家可归。政府当尽全力救援。智利最近拄着极端气候，几个月前才因为严重做断案发生野火，地区几多10人死亡。公司新闻，齐婉玲编译。